gawat sama ke sami niki jak tegang niki sami sebangnya. Nyaman di tiang nyoman Supadmo. Kan udah Aduh unek manusia medemen aja boburon. Sarang sampi nih kaipun mademana. Cek sampean dia demen nang melai nang jatuh unek Supadmo anu sampi. Sekarang ngeras. Tuh niki ya apa lipane serang sampi pun mangin. Nah yang kira meneso tatas niki. Pun sekan niki, ampunan anu ngai-ngai. Dan Tapi malah satu. Ampun sarang. Tiang saksi Tiang ya. serang sami di tiang sami. Tiang ten kemana rasanya masa jak manusia medemen aja ubuan. Di tiang talar pudiko. Sedurung di tiang mangin. Niki apa serang ipane serang mongke kera di tiang ke kubu. Kenapa jadi Orang dari puniki? nyoman melaksanakan kenten sampun dan sedang mereka jadi panggil ditiaku tapi menalih mapan nak sampai wajib Indonesia menduwe itu tiang mangadas pan brate. matur wajib Indonesia kok dimangkin Pobon tiang lah sampi itu tonon. Iki antuk jero gede nayang enten penapi pemargi memiliki makin umumnya nggih. yen manut kadi atur ipun ring Bung Haji Pedesa dahat pisan puniki tapi mawi nang sampun nika duane yen wenten bioto kadi mangkin manusia kantos medemanan sareng beburon punika ke baos gamil gumana nah maka ilo dahat puniki pemargi ne yen turah dumun ika wantah sangawerat niniwak kang dana meselong ya den metunung saking jagat niki nah mangkin duaning Bung Haji pinaka muda ning pekramane diriki Bung Haji patut mangkin ngemargyang pidana niki ini Bung Haji ditiang matur mangkin mangna gumanti pastike Bung Haji niwak kang dana niki kan wau sarang muniki pinaka saksi puniki ili kita pemargi niki mangna pastike makin Bung Haji menduwe nika ngayo ni makin mangna becik untuk nyobiah ring banyak atu diki ya nggih punika atau titiang Nggih, semeton sami sampun tinglas rasanya yen puniki wicara ne kenen. Wenten wicara kadi wawu kebawasan ring pan brate sareng semeton sami sampun pasti ke nyingaken sampun nyaksiang yen kemana hantu titiang kadi bawas jero gede wau nek ke bawas tri permana nika kan wenten tetiga cacakane wenten bukti sampun mau wenten cinga taler saksi taler sampun wenten mungkin ili kita ne punika ring awe-gawe giraga sami sampun wenten nika geden kemaon nak titiang angge peduluan geden wakil kramo riki sedurung titiang poleh nyaksiang ring pengaksian titiang praraga rasane titiang dorong bersayang jagi maosan jagi nepasan ini bicara ka dipuniki kenten mawin sifat nika titiang jagi nyarengen dot pisan manah titiang nyaksiang kewentenen jakti napi nyuman Supadmo melaksana ka dipunika yen ka dipunika ngiring sareng-sareng titiang mana bersayang titiang nyingat nyaksiang kewenten nyuman Supadmo titiang persiagaan ki ngiring Ampun iki dumun atas malah sembah. tan wenten kenten iki timpal mekejang Mangga pastika ring ya mangke. ngiring Suriang sareng Watwaipun meduwe soma. Kan nah iki fitnah ya patut somaipun uni. nah beli pandai alih nya lo nyoman Jangan ada somaipun. oh dalam ya senawang gitu loh Pangkat soma ngiring makin. alih nah pandai alih nya nyoman Cang dumuna. nah jangan barang lah sengemur sana Jero gede ring. Mangkin dumun ge. Bung Haji Bendesa jero kelean, jero gede peniki semeton tiang sarang sami. Nggih penapi. Jeg rasa jengah, cek empat asanu kopeng tiang. Ningah orti niki. Somah tiang medemenan ngajak sampi to. Kengken sing sempat kenahi rasa mangkin ini. mulo saja tiang nepuk nenek bro Tiang masih tiang nyaksin saja nih ajak tiang telu. Mekejang penyaksiang nih. Iki antuk jero Indonesia nayang wawasan lo nyoman nah Cek
semeton tiang sareng sami ring jagat wewidangan Karangsung. Wenten pisadok semetone kadi Panbrata kadi wau pangsing raga ningah norto kan sing nawang kebenarannya sing nawang kenyataannya nah barang-barang jani buktiang yang di desa kok kene. apa saja Yang kene di desa kene. Malah urang yang mune rasa tiang goban tiang melengis lah bedek orang. sing tadi emosi nih Sampai aja kamu keto-ketoan tuh. tiang ngerti kan kena Ulah mayu. Nah, jangan apa Keren je mereka keren. Jadi Singa. bapak lan jani buktiang mumpung bo Bung Haji Benesa kalau kedun jani ini lan buktiang benah ngelawan pelih saja ngelawan tucing. Nyanyian itu sampai Barang belilah barang. Barang. nyajang saja ngelakurannya ke gitu. nah coba dan mentuh Nah kini loh. Nah yang umpama ada nih dia yang membuat pesan belikan lo kerbahang lah. Menapa nih tekal tagih belikin dia? Lo pasti ke sebuah masih ngerasan apa nih apa yang beli diolas jadi kadang sing adenyen yang jadi ke kubu ni kengken asalnya lo jak dua kengken asalnya Beli. Ya cutet nih tiang tresno tekin beli. Cak apa aja tagih beli tiang misal dia bakal ngemahang beli. Sekan diang seng beli. Cak tiang mulu cak temen tekinin beli. Apa yang ranang di keto nyoman mah. itu Sampun membukti mangkin ki. Nggih pun. Sarang sami sampun ngaksi tu. Penyurian sang samir. Kirang Malaysia. dalam minuman pun nepung ke gitu loh jo Menang. do Cak tata sih berikut tata. Tahu kan jadi pengetahuan kan. itu bisa gitu tuh Hati cak. apa aja yang ranang ke gini Nyajang sajan beliau. Ngenang tiang jengah. Ian muni jenang tiang muni goban tiang yang melengis. Mirip kuang, mirip tuno, ha? Mirip kuang goyang tiang aja beli. Ha? Nyajang sajang sing ngelekang dewek subuh tua. Nih bukti sekala bukti telanan beli ni. Ondeng les telano kan di. Ha? Sampai tungangin beli. Sampai tungangin beli. Ben pidan tiang kepenekan beli nih. Ha? Cak memongol perjani. Memongol perjani. Kolek perjani. Kelesam ni pengkaran. Karena nih pengkaran nih. Ha? Hei. Ian mulo belin mat nganggon dewek tiangi somah beli. Jaguliang tiang. Reraman tiang nak nun rimo. Yang kekini bikas beli nih. Saya ingat. Sing pedalam pianake. Ha? Sing pedalam pianake toleh tiang toleh yang ngomong toleh. Diolas. Toleh tiang yang ngomong toleh. Diolas. Mas nyajang nih kira. Diolas. Lemo orang ibunya tuh gitu ah. Lemo orang ibunya gitu. Diolas. Lemo orang ibunya gitu ah. Diolas. Lemo orang ibunya gitu. Indayang anu kento. Diolas. Nih amah. Lo diolas, tiang mau diolas. Sabar. Lo diolas. Keteng jengah tiang. Diolas saja tiang ideh kan lo nyoman. Pas ke kene unduk kena tiang merasa prihatin rasanya. Cegelap. Apa boleh sampai banyak ring desa nih. Sampai ini tuh tiang nih ngemang tiang ideh tepang janikin lo nyoman do memedeh kan ke kene. Mula niki mula sing lah pengraksa lemo nih. Dobas tekanan nya nak Bangkau polo nih. coba kenakan. Ulah malum. Coba kena. Nya nak dugo benda ke kene. Nak lepatan ada nenek gitu. Dobas keras tekena ya nyanan pangsing jumah sampai nyakit hati gitu ke ngulah party itu masih lo nyoman kalau anu kawangin tadi benar. Coba makin semetuan sami sapuniki kuentana sampun singa sarang sami sampun membukti mungkin nyoman cak mada mana cak ubuan cak sampi lo. Coba jerak lian makin ngayunan. Nah kalau kita uman sabar mal. Ki kilo gede pun api duaning
Uning indik puniki punapi pemargi makin selantur nih mangdo. Mangdo santu Inggih. yang makin iring makin engkap bang dumun niki. Ha. Sampun lo sakenten. Nggih. Pangtan kantos kedua desa siosen kantos murti kewenten dekat di makin iring makin Ratu Benesa iring makin utusan ngering dulu sami Oh, kenten. mangde jangkep puniki pastike Kepirangan pemargi muras. sampun api. Nggih, nggih. Puniki yang kemana untuk ditiang? Nggih, nggih. Nyoman tiang angin peduluan ini kita tiang ide ke nyoman. Jadi tiang akal nganu nyangkepen juru-juru pada desa bakal ajak di Balai Banjar. Nyana nyoman masih kelajak tiang masih nyoman masih Beliman Supadmo masih kelajak tiang di Balai Banjar. Iya, Di negara anu panyidang rawas najak para juru-juru Rawasan itu. oke, sama. Engken pemargi. Niki nyoman kadungnya demen ngajak sampi. Banyak kan pun nganten ngajak sampi. Ih, Kurang kengken ya, apa? nyoman. Adik Jangan kengkenan weh, dah mudah barang. Apa? Milu. Milu. Do. Weh, aing seger bayun nyoman kalau ngalih yang beli ngantri. Dong tekan-tekannya nyoman ngelumben sampai di ratu lak hati Nah, kita di do pedalam ya bu, pedalam ya. yang mana ke kurang tole Pedalam ya don. Dalam ya kudu. Ini nak dugo pada kene itu. Rajani, kolo. kapur di lemah gitu Sarang sami nggih. Semeton sarang sami ngiring ke Balai Banjar nggih. Balai Banjar makin anu nggih. Banyak mungkin. Nggih. Nawang ratu wajib Indonesia yen kadi puniki wicarane sampun pangen ratu kadi wawu pun api pemargi duwene kadi makin pangtan titiang rasa nsek kena titiang napokang pola jalan nyoman kadi punika napi malih sampai duwen ratu sana meduwe pun api yang titiang sana makin durus ratu nengicen pemargi sana makin Napi malih titiang gitu. Jag rasa jag hidup tiang jag asana bemani jak ni asana tiang mati nepoken tingkas omah tiang sapuniki to. Lemo orang ipun to. Cek nyajang saja perjane nunteng puluh Nah, lo. Sud, monto. Nu ada pemargi ini tiang kalau mau senenen bejane aja onyang peduluan onyang gitu lah. Nah jani semeton tiang sarang sami indek bebawasan raga jagi nyangger odalan ukuran malu bawasannya. Ini dua anak ada wicara sana dahat mau tamu pisan iring jani ne malu bawasan malu gitu nah wenten wicara kadi puniki titiang angge peduluan dikiring kramo riki patut titiang jagi mau usaha gitu. Dua ning wenten pemargi kadi nyoman kadi wawu ke bawah kami mana gitu salah timpalin in wenten banding bacakan sastra ne ira ramo medeman aja panak ipanak medeman aja ira ramo iko menawi wantah ciren gumi niko menawi alekan gumi jagi ngerah kali sengarau tawi kali yuga gitu iki udah sampune ke bawah gumi sepo gitu mawin sapunika raga sarang sami ngiring marangin mempekayun yen kadi titiang yen pirang titiang sane dumun wenten kadi wicara kadi puniki sepatutnya sang sane ngelaksanayang talar ubuan sane sarang ngiring medeman punika patutnya kerarung gitu kerarung ring pasih gitu nah nika dok sane dumun yen kadi mangkin janggap kadi mangkin menawina enten antes gitu dua ning punika melebos titiang wenten jero gede jadi patut tunasan titiang angin memari suda jagate mangdo sida muali jagate raga puniki mapahayu kan yen dados pinunasi titiang sareng sami riki jero klian taler jero klian sareng sultan sareng sami sampunen nen napi wastane mana nentan biur ke dura desa nggih mana nentan raga ke bawah makecuh hamat meneh kan iraga nyatuang napi malih warga iraga puniki napi malih titiang angge bendasir titiang meduwe sampi punika iring kang yang babawasna rawuh riki dumun mangda rawuh dake menten mana sana suming gitu nah ini pemargi sana sampun jagi angin nepas angin napi wastana nika mapari suda jagate menawi titiang nenten sahuninga mumpung wenten jero gede wenten riki
titiang nunas jarang jero gede pun api pemargi seni ambil titiang rikala titiang memari suda jagat iki reng karangsung manusia muali mepahayu jagat kadi sana sampun-sampun gitu. Tuaning cemer kan. Nggih atuh di sampun titiang nyemekan nang nyatsiang Tut. inik pemargin ipun nyoman kadi wawu pastika sampun antuk titiang patut ipun kedenen napi wasane kapidana nah kewadan kadi atuk titiang wawu ledang iratu makin mangna memaki tri permana jadi kita bukti saksi napi mawe nang sapunika doan niki agangan pemargin ni skala niki kebandingan ring skala inayang cingak makin ipun teneling ring dewek ipun melaksana sapunika teneling ipun ring dewek duaning ne pangin titiang sampai ni punika wenten anak nyilumin Dong kenten. napi punika sangkaning manusia sakti wong samar jem gamang ika titiang nenten uning mangke niring dumun ipun bersih kang dumun somyo dumun sane napi wasane ngugul ipun yen sampun jantan ipun nyak mekad ampun nika ingat ipun dereng dewek nang makin taken ten uning kan ipun dereng dewek Matiang ko ipun tan sila ipun uning napi. Nih aja, nih aja, madam bangun. Ngagolaw po. Ingat-ingat ragaman. Bahkan kita sampun pastika tan ingatkan pedewe. Nggih ampun nika nang makin titiang ngatur rang ayah-ayah. Rares. Duan yang mandau gelis puput wicara ning puniki duane raga kang ngarea nang karya mau tamu niki gogodan wasane. Nggih, patut. Nggih titiang mangkin jaga ngatur rang ayah mangkin dumade sida antuk titiang nyikna yang sira sane wenten ring uku dengipun nyoman. Nggih, patut Rares. Mana? Dia jero gede. Piranti dua. Nah, yang harapnya nih. Nggih. Nyoman damping kurang man. Loman. Teng ibane. Yani Linglong nika. jero gede bakal nyomya apa nih ada di uku dan cai. Wong samar, jem, gamang, dedemit, ane sida nyelepeng ngukul kenak cine, jani megedi uli dini. Mekad uli di nyoman supano pangsing nu ngawi cemer ngawi ledah dijaga teh. Om namo Ingat man. Ingat tenaga man. Bang panas, somah beli. Lu kenapa beli? Ijan nih. Tawang. Di sini dia. Gijelat nih. Gijelat nih ngoyang. Hah? Cuma sih gigi. Pecet kok kene adi. Iya. Ratu. Jangan apa-apa, mau tahu juga kurang saya perjani. Taruh yang mungkin kurang. nang geledak kan bapak kena ban. Jero gede. Anak boy. Pandai. Mongkek. Baju topeng. Yang ini kan ada. Jangan gitu. Wah, kelihatan ini baju topeng lah kan. Iya, ampur iya terus. Wis napi niki? Balik. Wit sangkaning beli melaksana nistan patut, beli medemana ngajak sampi. Kapluk ketang jadi bibirnya sampi. Kapluk. Iya namun ini jika kuno munjang sampi. Nyam beli nenane ketengah kena kok godang. Ini jero benesu. Mamula gegel niki. Ratu ngipi yang ngipi. Di depan ngipi nih nyoman. Ya, di
di kanan sampai wayan berada. Sing ada sampai. Menapa? Nak lu cekek sing koda-koda jangan rawas. Beto bu, kijo-kijo sing ten mau bakti, kijo-kijo sing ten sembahyang. Kini budaden nih. Oh, cekek. Cekekan Ken somah aja. Menjadi kenapa ini? Ani di kanan sampai itu cekekan Ken. Nih, Pal. Buya kita Ya apal bang nyawa pasti. Berada ada minum. Nah, peragatan mentu nah. Pun jangan tenang makin. Tapi kiwangan di tiang ini. Kene nyomana. Kan kemana untuk di tiang? Ne mawinan tiang aja mau babawasan sementara sami carane orang ken lo nyoman mare bo. Liman mademan aja sampi gitu. Ajak Moni nyak siang beli melaksanakan buku itu rojak Moni jauhnya nih. Nah peragatan jadi monto. Peragatan jadi monto. Tiang yen subuh nyoman berjani sadar, beringatkan pedewekan tiang deman pesan gitu loh. Pedalam kurang raga, kurang nyoman, kurang pengelapana gitu loh. Cero raus lo nyoman mare beli kuang ten sing ten mau bakti kone gitu loh. Sembahyang mau bakti nyaku panglimut dan tayang kijo-kijo jauh peragat ces. Mawen kita sing tadi kita nyomana inte bebutahnya dari Depok kena go dewo yang ngedoh ada itu in mandot pengraga selamat keluarga rahayu ingatan raga nyabaran rahina itu pengaturan sembah ring ida sang yang widi gitu loh in boy raga deket aja ida sang yang widi pasti ciana pemargisan yang utama bedingah nah jadi peragatan monto wicaranya subuh memargi kadi puniki jadi kadi bawa sida jera gede patut raga memari suda buana alit kelawanin buana agung jero gede nyelasan mana sami uning semetona. Nah kini mana? Dora bapun walking benarnya sing ada kena kita ni ajak Moni malu nene subuh nyaksang kengken mulo sujatin ni sengkalan nyomane ni nyoman cara munyin kurang ni mara sing ten nyako panglima nunasi cering kemimitan leluhur jening terutama tu mawenang bener kanti nyidang wong samar merupa gamang nyelepin ukur dengan tu gamang ane tepuk nyoman tu nebok nelandang jegeng selempot kuning lu jegeng ni ke tu bo ngisiang ukur dan nyoman ni nah seweco widi ni hidup sesuatu ring nataran mapan kal ngatur karya agung memungkah pedudusan agung di Budawangi Ukir ini sewejo itu nyabut apa ni ada diukur dengan mawenang ingat menekan dewe nah jadi itu dua di Malaysia yen puniki duani pun tanuning reng dewe tap kali pun melaksana kadi sapunika ini mungkin pariangan di tiang iring remo mungkin ini pemari Sudan jagat sakaisin ni pun mangna paripurna jagat tu ini tap kala ngatur rakyatnya dan wenten malih biota napi-napi sapunika namun nika ada di tiang matur ngayah ring jagat tadi Ye semeton sarang sami sampun jenar pisan kan ini pemargi kade sanewawu iring puputan rawuh riki benyangan malih titiang jagi nedonen peduluan maka sami dikala nyangre pebersihan buana alit buana agung angen mana ngilangan cemer letak sene kekaryaan ling nyoman Subatma mana sida memargi kan titiang jagi ngerahkan napi wastane ke rahina sane becik iring je peduluane malih kaya niki jagi rapatan malih nyangre pecaruan pemari suda jagat punika kan mana disampun iraga jagi napi sate ngawitan karya padudos Nagung punika jagat iraga sampun muali mapahayu bumi mapahayu jagat kinten. Kan mangkin atur yang aktif pisan. Dong sampun nyuwit sangkaning parilaksanan somah di tiang asa punika kanthi karya ning jagi rawuh niki wambe kelaksananya. Jang nunas ampuro pisan ring parilaksanan somah di tiang asa punika. Lo nyoman sing perlu nyesel buku dor itu. Nena ada jalan hidup gitu loh. Ada jalan hidup nasib patuh kan lepatan gitu. Nya nak cara buku nyoman buku gitu. Insing mulo nak keliputan
Yani peragatan monto tiang ajak peduluan nenek kami jagi ajak kramo kalau nyangro pemari sudah jagat nih pang sida memargi antar gitu. Nah jero klian dalar nyanan rauhan dalar anu ring jero kuto diki karangsung niki kan wentan kutus bebanyaran mana sami sauning dalar. Jadi beli kijo-kijo aja beli ngetangsan mebakti peng leluhur beli ni pengjago no masih apa ben beli ngelas semeton papa to ingetang masih samat saro yang kijo beli luas pengetang tu pakai tu pesan kuran ne utama san tu melang ninga kang baos ratu bung benesa napa mawin nang kereta dia orang bapa ajak makejang ni nyengagang nyoman ke jurang ni sing ada san ayu kereta malah pariangan mapan sing inget kendraga jadi melang ulang kena ngas titi jadi pemekas untuk perjalanan karya ni kata kau ni jadi mogi-mogi sida selamat rahayu sarang ajak makejana ni sampun nika Ya buat kita ni puput hari ini. Puput nggih. Nggih. Bukan kita udah ya mungkin. Sampai dia nama perang orang itu menyoman. Aduh. Bang gaya ni Nah. Nay beli mau pamit Panjang sapi kurangnya mana ya mulai. beli angkatkan kurang Nggih. Nah, melang-melang nak Jumana, melang-melang main Jumana. Malam dia melang besek ini aduh. kaya agan beli